We love you, we worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Ek kan nou vir jou sê dat die spanne in die groot uitdag, hulle respecteer vir Montetjie Club. Voorheen het hulle nie gepraat van Montetjie Club, hulle het afgekyk na ons toe. Daarom het dit in my hart gekom, toe ons oorgeneem het in November, dat dit was amper gepas, dat ons kreet vir die jaar Sekonjalo Kenako is. En waarvan nou kom Sekonjalo Kenako, dit kom van 1994, toe die ANC die eerste verkiesing, toe ons oorgegaan het vanaf apartheid na die nuwe bedeling. Hulle het die song gesing, want hulle het gesê, nou is die tyd, dis die tyd dat ons ook nou erkenning kry, dis die tyd wat ons ook nou rechte het, dit is die tyd dat ons rechtvaardige plek inneem, en ek vind Renaissance, ek vind die vergelijking met die song en wat Montetjie Club nou, of die era wat ons nou inbeweeg, want is nie net vir die jaar, want ek glo dit is nou ons tyd, dat ons moet inbeweeg in die nieuwe era in, uit die agtergeblewenis uit, dat daar nie meer afgekyk moet word na ons toe nie, maar dat ons rechtvaardige plek moet inneem, dat ons kan breëbos loop, die klap, dat hy erkenning kry vanaf alle groot uitdagspanne, ons spelers kan met trots stap, want hulle word geag is van die bestes in Boland, ons ondersteuners hoef nie meer so klein te voel soos destijds nie, wat allemaal op hulle afgepraat het nie, hulle kan op breëbos stap, so dit is ons tyd, en suksesse in baie vorme, sukses op die rugbyveld, ja, en ons aspirasie is om weer die top 12 te speel en meer, maar ook, soos ek sê, dis die era wat ons rechtvaardelik ons plek moet inneem. So now is the time for Montetjie Club to rise up, now is the time for Montetjie Club to take hold of really what belongs to us, to shake off the past, so dat ons die verlede moet afsny, so dat ons die nieuwe era moet ingaan, ons met die Kaneland ingaan, so, dit is nie net die jaar, dit is ons era die, now is Montetjie Club's time, en dit is, soos ek sê, hoekom hierdie song en die kreet so significant is, en baie kere, hulle noem het in die Bybel ook, dat ons is kings en queens, maar ons weet het nie, en hierdie song gaan vir ons mense en ondersteuners die boodskap stuur, dat hulle is kings en queens, dat dit is nou hulle tyd, dit is nou ons tyd, om op te staan, en om ons rechtmatige plek in te neem, en hy weeskind minderwaardige kompleks, om dit af te skit, as ek gaan na die krag van een song, van die rugby songs, dan wil ek reeds sê, dit is hoekom hierdie song, Sekonjalo Kenako, soveel krag aan het, want dit spreek tot die tyd, en weer eens, soos ek sê, nie net tot die jaar, maar dit spreek tot hierdie era, wat Montetjie Club instap, en ek glo hierdie era, gaan vir ewig laast, dit is een nieuwe bedeling, ons gaan nou Kaneland in, en hierdie song lei ons in Kaneland in. Kyk, enige song, of nie enige song, maar een song unite mense, hulle praat van social cohesie, waar dit mense saamtrek, en waar ek en jy in een is, baie keer kan ons dit nie spreekie,
maar dan spreek die song saam met ons, en jy kan sien hoe mense baie keer hulle inleef in die song, want die song praat namens hulle, en baie van ons mense het die eloquentie om te sê hoe hulle voel, en wat in hulle harte gaan nie, en 'n song spreek namens die mense, en hulle connect tot dit, en ek glo dat hierdie song gaan tot in die harte van almal praat, en daardeur gaan hulle dit ten volle bos gaan hulle dit kan sing, want hulle weet en hulle kan voel dat dit is nou hulle tyd. So ja, baie dankie Nilo vir jou bydra, nie net tot hierdie song nie. Die vorige een was 'n treffer geweest, maak oop die hekke, en dit het dwars oor die wêreld getravel, en daar was as ander songs ook wat jy gesing het since 92, en dit is toe hierdie Montetjie Club gestig was, en nog vele ander. Ons het al soos 'n hele album, en selfs as het vat net ons songs wat ons het, en as ek Gonzalo nou gaan bykom, is ons club een van die sterkste clubs in terme van songs. Ons is op 'n next level, en dit gee ook ons mense identiteit. Hulle kan enige song kan hulle na gaan gryp, waar sekere clubs net enetjie het, en baie van hulle het nie eers die krag soos die 5 of wat ons het nie. So dit gee vir ons mense sens van belonging, dit gee vir hulle trots. So 'n song is powerful, en ons kan nie wag vir hierdie song nie, want ons weet hierdie song gaan ons tot in Kanaland vat en verder, en daar gaan ons bly vir ewig. So baie dankie. Timber Quiet heb ik ken wel van de hele tijd lang. Het was altijd een blessing om die woorden te wezen, om te horen samen, om te zien hoe discipline hulle is, hoe hulle samenwerken met elkaar. En het inspireert voor mij om in de koor te wezen. Maar ik weet, ik heb andere dromen, basically andere dromen, om samen als een crew te unite. En wat voor mij de meest amazingste is van hulle vakfinale komt. Daar in ieder geval achter alle drijfkracht, alle discipline, die feit dat hij constant goede droom, en ik zou altijd die droom goed klinken. So ndikhuliswe ngomakhulu wami mna ndisemncinci, bazali bam bandishiya bahamba baza apha eZolani. So at that time maybe I was 10 years old, so nakhula nafunda kwisikolo sasenkwezana, nakhula then ndahamba ke ngoku ndamuva in kweli cala ndazohlala apha eShitini. So at that time when I moved in here in Eshtini, I became to have friends uchomi bantanayo. Then I started ndanochomi ndahamba nochomi bam, izinto za-right, ndafunda esikolweni. Xa ngela xesha bendifunda kwisikolo samakhaladi, ndafunda ugrade 6, ndafunda. Ndamuva kwesi sikolo ndahamba ndazofunda apha eShitini CP School. Then eShitini CP School ndenza ugrade 7. And then ngela xesha bendisenza ugrade 7, I started like to begin like with industry yomculo. Ndaqala izinto zami, ndawuthanda umculo, ndenza ezaweyi. Bendidija no-DJ mos ngela xesha, ndenza umculo. Then in grade 10 or 11 ndaza apha eBholan Chamber Choir, ndazocula apha eBholan Chamber Choir. That's when like I saw my passion for music. Afundiswa ke ngobudlutano class. He's the one like who taught me how to sing and how to be like to be that person who's not shy,
Then I became like here in Bolanchema choir, like I sing tenor, first tenor. So the thing is, since I sing here in Bolanchema choir, like I could I don't know how to put it. But I'm grateful. I'm grateful for a person that Luthando made me to become. We as the Boland Chamber are striving to get these children a better future. First of all, there are many children in Zolani. They're suffering. Some of them just need to be in this choir, but they can't because their family they do not support them. First of all, Zolani is a small township. It's suffering by suppliers. There were problems in 2016, I think, about shacks. People need infrastructure to stay, but they couldn't. Now there are problems with water suppliers and job. And here in the Langeberg, most of our parents in the choir are season workers. They get jobs starting from December till June. Then from June till November, they're striving with no food. So basically, as I'm sitting here, I am asking for people who are watching this. We need your support as the Boland Chamber Choir. I'm so grateful for the support my parents gave me, and some of them. And I thank Luthando for seeing the potential in me to sing in this choir. Before I sang in this choir, I started, I think, last year, January. But before that, I saw myself that if I don't join this choir, maybe some people are smoking drugs out there. So I am here to shout out to those people who are smoking drugs that we need people to sing in this choir. So if you mind, you can come and join us to make a better future for Zolani children. There are many choirs in Zolani, but people see the potential that some of us know that we can't sing, but you can come. We will teach you to sing. But some of them, they are scared. Some of them, they don't get the support that they need from parents. That's what my message is about. And thank you for those who are listening.